Akademik Mambet Mamakeyev. Men bu internet köptele gayrılışı meselem. Bu birinci yolu men gayrılıp atamın. Men buyursa bu yıl mana oktyabrda 95'e çıkan duram. Bu sistemada, bu geçipte 70 yıl işleyip. 70 yıl. 70 yılın içinde şu respublikada bolğon хирургтардын barlığı menin ballarım, menin okuşularım. Men oşolar menen sımıktarım. Emi 70 yılda böreki Med Institut, Med Akademi birinci rektorundan tartıp uşu müdgö işlep atkan rektoruna şeyin bilgiçleşip geldim. Salamatlık Saktoo ministri dağı şonday. Birinci ministrden uşu bolğon ministrler menen birge işleşip geldim. Oşonun içinde men har bir öz şebimde meneni kaltırabız da. Bu ministr Salamatlık Saktoo ministri meni esimde kalgan en jakşı görgön ministrim bu Peter Sanz. Peter Sanz Vladimir Arıstamovich bu bizde institut şu merakim Daniyarıptar menen bütkön. Bunu men tüzük görgön öte jönököy. Jönököy adam karşılıklı ukmuş kişiler. Özünün için Salamatlık Saktoo sisteması şunçalık jakşı bilçi. Bu köp yıllar boyu oşto Salamatlık Saktoo sistemasını başkarıp geldi. Anlayın şu bizde köp yıl ministr bolup işledi de. Bu adam vapşı girgende ardayım şu ayabay güldürüp çıkışı. Ben mınday kişi ilişki sıramını izledip görülökmen anekdottu mından artık görgön kişi görgön emesmin. Anama olarak ki Medinstan 46 yılı gelgende 46 insuka gelgende Daniyet degen söz bilce meselemde bilmeyim ben. Oşonda Petihop degen direktörü verken uşu işi esimde kalganı. Hem bu 70-80 yıl ötüp etti o. Uşu işi esimde kalganı erten melen erte turup anda maşinacak jöö yürçüz de. Oşo kişi jöö gelip basıp gelip opşukka gelip erte gelip bizde oygotçu. Rебята, пора вставать на занятия деп. Ушул есімен қалбайды. Hem ушунчалык адам качествы кишилер бар экен деп. Hem ар бир министерство ректордер айтыш кыйын. Дагы ар кандай министрлер, ректорлор болбоду. Дагы өтө жакшы көргөн кабычках. Министр болгон бабышы Нургазиев Фатима деген эжебиз анан Ойрот Тургунбаев. Emi ölgön kişiler jönünde jaman söz aytılbayt dep жүрбөйбү? Em uşular da ministr bolup ötüp ketpedibi? Men aytayın degerim kийинчерээк, kийинки революциядан кийин жаңы президент, жаңы правительство болбодубу? Министрлердин көпчүлүгү жаңыдан болду. Ошондо биздин Саламаттык Сактоо министрине Bişenalip Alım Kadir. evet. Alım Kadir. Alım Kadir. Bunu ben alik dep yürü böyle görüp durumda. Alım Kadir. Uşul bala bol doğup kaldık da. Bu Bişenalip men tege stüdentski skameden beri bilemde. Oşondan beri bilişimin bu mende birden bir jakşı görgön tың хирургтарымдан biri. Бұл бала көп жылдан бері ошол Мединститутта пропет хирургия деген кафедра бар, Акынбаев атындағы. Ушул кафедраны башкарып келди. Бұл өзү менин байкашым. Отличный хирург, уюштургуч. Анан 1000 деген адамдардын өмүрүн сактап калган. Анан кийин баурик жаштарды ilim, bilimge tartudan bunun emgegi zor. Anan uşul Bişenal ministr bolup kaldı dep uğup kaldık. Kütüşüzden. Men bulbulan işlep keterine işendim. Özü joş, adam kerçiliktü, bir kalıpta жүрgön, şudun budunu жоқ, aracak bercek aralaşmagan, tüz жүрgön adam da. Bu işlep keterine menin gözüm jetti, biroq içimden, kişine oylandım. Uşu karakteri kişine jеңилирээк болуш керек эле деп
Menin düşünüyorum bu için. Mana ben de köp yıldan beri kafeteryany başkarıp direktör bolup жүрбөдүм mü? Men düşünüyorum boyunca arayayım ben özüm ballarıma aytam. Yetekçi kişi, yetekçi kişi. Yetekçi kişi ушунчалык сильный, физически de сильный болуш керек. Твердый характер, характер. Железный дисциплина болуш. Характер деген меми өз başı менен иштеш керек да, бирөөнүн айтысын эметпей. Өзүнүн айткандай аткарып, калп айтпай, ушул туура иштесе жакшы болуп кетет да. Мен бул жагынан ишенчимин. Анан бул жаңыдан болгондо бир табанамына өдүлдүй сөздөр болуп кетти, даже парламентке чейин сөз болду. Жаман жагы, жамандап да киришпеди. Ай деп чочуп жүрдүк. Бирок бул бала укмуштай жарады да. Укмуш өз başı менен, эч ким менен акыл сурабай, өзүнүн эмгекчил баягы ишти билген үчүн медицинада, биздин системада ушундай переворот жасап койду. Ушундай переворот жасап. Эми эл жекеме жалпы эл билип калды азыр. Бул Бешеналиевди телевизордон, печаттан көрүп атабыз. Медицинада переворот укмуш жасады. Укмуш жасаганы, муну жасаганы өңүнө, жүзүнө карабай, жашына карабай, авторитетине карабай, баягы занимаемый должностуна карабай, чимпин, ушунун барлыгына карабай, бир топ кишилерди тартипке салып койду. Тартипке салып койду. Эми ошолорду защищать этебиз деп митингге да чыгып көрүштү. Авторитетный кишилерин звонить этип да көрдү. Ошонун баарына карабай укмуштай переворот жасап койду. Бул эми жасаганы. Мен түшүнүгүм боюнча бул өзүнүн милдетин, министрлик милдетти ушунчалык жакшы аткарды. Так аткарды. Ошон үчүн бобуреке жаңкы түшкөн мындай наказание алгандардын көпчүлүгүн мен тааныйм. Авторитетный, солидный кишилер. Булар мурун бу Алимкадыр министр болупча баягы бир товарищтай болуп жүрүшчү, бири-бири менен каршылашкан душманчылык эчтеке жок. Эми ошолор да түшүнсө, бул Бейшеналиев өзүнүн милдетин как министр катарында аткарды. Ошон үчүн мындай ар жагында күнөөсү сезип тургандай мындай капа болбош керек да. Анан эми бул азыр менин сезишимде бул саламаттык сактоо системасында иштегендер жашыбыз, карыбыз дебей баарыбыз сезип калдык. Министр, саламаттык сактоо министри бар экенине. Көптөн бери министрди билбей калганбыз. Кимиси келип, кимиси кетип аткан, тез алмашып, эмне иш кылып атканын көп деле интересовать этпей калганбыз. Анан наконец бул бала ушунчалык переворот жасап, азыр медицина бизди тартипке салып койду. Бул жагынан мен просто бул балама ыраазычылык билдирип турам да. Абдан түзүк жакшы жасап атат. Эми көрсө, бул не только жакшы хирург экенин билчүмүн. Жакшы администрация болуп чыкты. Эми администрация кишинин характерин азыр көрсөтүп атат. Кээде мен айтып калам да ушул. Кээ бир кишиге сылык сөз жетпейт, канчалык сылап сыйпасаң да жетпейт. Кээ бир моментте грубый момент кылса, анда түшүнөт. Эми бул бала менимче саламаттык сактоо системасын тартипке салып оңойтко деп мен ишенип калдым да, уже оңой баштады. Эми аягында ошол ар бир түшкөн адамдар анын тегерегиндеги жолдоштору, туугандары бүт буга каршы болот, душман болот. Эми аны баарыбыз эле көрүп жүрбөйбүз. Жеке биздин үлүбөй кызмат кетти, сразу душман болот. Ошон үчүн мен бул баладан бир чети кааларым, эми ден соолугу болсо, аман болсо деп.
Anan hem bizde men şunu hem barıngар da düşünösüңөр. Böde Kırşık'tan. Şu Böde Kırşık'tan dep açık basa aytkım kelet. Hem jankı düşman bolgonlar kanday eken men özüm şoyma ketet de. Oşon üçün hazır bizde var. Bir tentekleri var. Tertipti yok, eş yerde işlemegen. Hazır akça degen bala bolmadı bu. Akça üçün hazır oşonday adamlar denesinde bolgon ülüboy teşikti oşal zaman satuğa değer. Oşon üçün men çoçugan muş olan deyis oluğu, amançılığı gerek de, bol bala gerek bolup kaldı. Oşon üçün konşubekta şipke kişine kayrılıp keterelim de, uşuvalanın manday ömürün, densoğluğun saktap kalığa kişine göz salsanız dep. Hem göz salgan dem de. Bu ekranım nasıl bütküçe telehranitelь verip koysa jakşele bolor ele dedim men oyum. Hem ana özleri bilet de. Hem bu Alik eledecimin Alik beşen Alik'e emne kalayını. Uşul densoğluk. Aman bol. Bul başlagan işinde hem mınça ol ayağına şeyin çıkar. Ben hazır olup atam. Bu bizim Respublika ne degen 20-30 medis parakende. Medis paraken. Men şu an tan kalamdı. Hem oşon açkan, oşon direktörleri da barım tanıyım ben. Hem köpçülüğü bul bayakı иностранный stüdentler eker. Menin düşünün bu. Medicinada teoretik bilim menen doktor kıla albaydı. Emalar da okutuşun, oşol açtı. Oşolara bazı gerek. Uslovya gerek. Bazı deyen ari bir klinika özünçe boş gerek. Bular da okuta turgan. Bular toku bizde zaoşni iş yok. Zaoşni bol albaydı. Sebebi biz o studentlerdi balinoylardan üstünde oturup okutabız. Anan hem bularda hiç kanday uslovya yok. Ben tanımadım. Kaydan okudu. Ananalarda okutçu kadri gerek. Kadri. Bilimdi, til bilgen spesialist gerek. Menimçe bul da yok. Oşun için ne kadar öyle tekensin de. Bu çet memleketin studentlerinin bilimin emez. Aslında bunun akçasına karavat et kolay. Akçasına alış. Oşun için ben oxumda alim kadar uşul köpçülüğün cevabı devatdır. Menimçe koşulam. Tora kılat. Hem görüp öyle жүрбөйбүз be. Vraçteler razı ar türlüğümüz var da, sapatına karada. Jakşыбыз var, jamanı var, ortası var degende, anan bu kandayça şular vraç bolup çıgat men köp düşünbeyim de. Bul da jakşoy. Bunu baştaptır, bunu da ayağına çıgat koduga men ümitim var. Hem ayağında mana жаңы prezident boldu, жаңы правительство bolup atat. Eldin barыбыз көрүp угуп атабыз, дүлейбиz, сокурбуз да көрүп угуп атабыз. Оңолчу заман келди го деп. Birinci günden tartıp uşul Akjoltoy jıl bolgoylu, Akjoltoy prezident bolgoylu dep. Mana bir yıldan ançam çaştı. Ne degen okmuş işlerdi. Okmuş da işlerdi. Okmuş ömrümde ona okkanımız bolgon emez. Boş baştalışı uşunçalık jakşı. Agar şul temp menen жүрüp otsa, oңolчу zaman geldi o dedim. Emi men de aralaş yürübeyim, aramızda var. Hem şu biz ıntımak bolmayınca hiç kanday iş olmaydı de. Aramızda var. Teskeri söylüyorlar. Uşul aramızda özüyüz nereye? Oşal teskeri söylüyor, başta bilimdeli kişiler. Uşular oğlu böyle. Prezidentke yardımlaşıp oğulup etsek, oğolcu zaman geldi. Oğolorga men gözüm jetip kaldı. Anan hemen akırında aytarım oşol. Prezidentke abdan işerim diyor. Tağış degen. Bay ötken beri pravительствоda oşol Sadır Japarov'un aytkanı esimde kaldı.
Bul yolu şu profesyonel aytты. Çarşadım degendi bilbegen kişiler işleş gerekti. Çarşadım degendi bilbegen bulukmuş söz. Oşonda ben sıra özümü aldım. Yaş vakti ben de çarşaşımız. Kim çarşabaydı? Kim o sözünün geçimini suyuşa? Oşonu yüzemiz 90% terici praktik bizi al kişi al işten çarşabaydı. Çarşabaydı. Eğer düşünümüz yok olsa anda hiç kızıkmaydı. Anda şu oturganda da uykusu gelip oturat, anda ne işteki çıkmaydı. Hem bu oraya men Alimkadir Beyşenali anan geyen taşıyıp kamçıyak. Uşunu koyu, uşunday işenip men. Bularga işenip, 5 kolda işenip kaldım. Bu Sadır Japarov prezidentke birden bir görünüktü, güçlü, belli yardımcılardan bolup beret koydu. Agan gözüm jetti. Bular oşunday azamatların biri koydu meni şişenip kaldım da. Hem ne kılalar? Uşol oңолчу zaman geldi ынтымакка келсек барыбыз үлбөй возрасты болбойлу үйдүбөй специалисти болбойлу бизде азыр ушул ток ынтымак буюрсал да келатат айтып атпайм анча мынча гана тескери эми ал көнүп калган кишилер алар деле баягы заманды көрүп элди көрүп ойлоп атам оңолуп кетет го деп оңолуп кетет го мен бир ошондой көп жыл мурун айттым эле ушундай жакшы көргөн адам эле фамилиясын айтпайын эми тили сайрайт тили сайрайт анан ошондо мен жазгам кезикеде өзүнө дагы сенин тилиң менин скальпели менен курч болуп атат мындай курч тилди көпчүлүк киши жактыра бербейт байкачы деп анан эми ореке хирургтарга мен балдарыма ар дайым айтам хирургдун башы колу айкеш келиш керек деп чоң кызматта жүргөндөн баш менен тили айкеш келиш экөөнү тең башы вперед жүрүш керек да тили колу кичине артыда эгер тили мурун кетип баш артта калса анда биздин врачтар үчүн ооруган кишинин шору эгер чоң биздин жетекчилер башындан чейин жок болуп тили эле сайрай атса анда баягы тантык атка конуп калат да андайларды баарыбыз эле көрүп билебиз убагында тантык баланча деп калганбыз ошон үчүн боореке Алимкадырды мен эми мурун ошентчимин азыр бул балама ишенип калдым мунун тили башы колу үчөө тең айкеш келип калды айкеш калып калды ошон үчүн жакшы көргөн уулумсуң ишиң ийгиликтүү болсун баштаган ишиңди аягына чейин ушул темпти таштабай аткарып коет го деген менин ишенимим бар сага.